Jotono kulungka ni channel lo angkai tomo nonor ani channel lo subscribe khlaya kulungka angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement te online information related videos namo angka faidi tini kaisa ketal job advertisement nalainai omor rojaka Tripura Public Service Commission Agartala ni bukhakte advertisement number iko rijaka 08/2022 angka o jagao sajaka naidi assistant professor talangjanai group A graduated government general degree college ni bukhakte talangjaknai oba assistant professor angka oro SC rong ni bage 5 ta seat tongo sini ST rong ni bage 16 ta seat tongo angka naidi oro English o tongo kaisa angka history 3 ta tongo education o kainai haike kwbangma sini ST rong ni bage 16 post tongo angkai o jagao essential qualification angkai tamo je master degree khlaijak 55% mark manai bororo apply khlaimanai angka oro sajaka beside the filling qualification the candidate should be clear naidi NET je NEET exam national eligibility test exam borok clear khlaijak angka o jagao omo rimano hne oro sajaka angka je PhD khlaijak borogo rimano angkai relaxation allowance desirable naji sanjaka knowledge bengali kok borok oro sanjaka angkai age limit angka maximum 40 years haipano ST sirongi bagai 45 years jora tongnai 5 years relaxation rijago angkai o jagao naidi last date of submission application angkai May ni 4 tarik jora tongo noro apply khlaima no tomo no qualification tongkha angkai noro online application portal o thangai noro ni application ma khlainai May ni sikang angkai o jagao naidi kwbangma tongo noro kahamkai saimana bagai noro borongni website no visit khlai naidi angani description o bori renai angkai o jagao naidi oro sajaka naidi graduation tamo angkai marks rok boma haike talangnai angkai selection procedure naidi overall selection procedure naidi transparent naidi o jagao omo kwbangma sajaka norok naidi angani description o PDF no rirnai tomo norok oboni bage confuse rok nangui tongkham angkai ano comment khlaidi ang norok no jesung manse help khlainai angkai boni website o thangri noro online registration khlainai angkai borokni website angani description o bori rirnai angkai omo talangjanai assistant professor group A graduated government general degree college o angka omo TPSC ni bukhakte oro kwbangma subject tongo English history education Sanskrit physical education mathematics tongo human psychology tongo zoology tongo botany tongo commerce tongo sini borongni bage 16 ta post tongo oro je master degree khlaijak 55% mark manai borok apply khlai manai angkai omo haino kwbangma job advertisement ta online information related videos sanamo ang norok tomong no ani channel no takphano subscribe khlaya khong angkai subscribe khlai ready tebo ketal job advertisement te online information video ni bagai angkai tomong no norok oboni bagai confuse o video ni bagai confuse rong nang tongkha angkai comments khlai di ang norok no jesung mansa reply renai angkai norok je qualification tongnai to apply khlai nai diomo angkai tinin bagai am sunong situng jotono no hambai